I play General Secretary Jangka Party by Jemino Montok KMLA by Wan Kalbangar by Renton Dendot Tongkar by Beyond Star Korba by Olan Sun Presiden Jangka Yudbing Kong Preti by Remington Kandidat Jungi Nang Tina Po mau control akan election baladep Kibai kini orang bawa kibawan rekan na kaliang jong piru kumjo kum ke circle soyong kinong yalam kiba khmat bat kerpang na kabantai jong pi kipat ba bat kinong kersian jong ke parti UDP bat ngai kubliru kitu kipat ba kibampat sim ya karai lesi hadin kedi meeting kin sapen song nongrem ban simlem ya karai jong ke kersian yangi ke parti UDP. Ai kuble ya kini kilat patai kubor baro ibadan ha kade kapor. Nam kuah ban kren mul ketin nama kapor kam sasu ka por kalong hadosan beje dangdon sau kandidat ladam don sukwi we ban kren hadin jonga nangai skamba kapobon kalong pin kuah banyak sngo nau kandidat jongpi bapiju khot bapo don mag se ya kli dong pi thu ba san sar ki ong em dong ba pop di thu ha te don kim tim ba pop ba san sar du ju brio nama la ju khot sin mai barobor do ba pop te ni suron dong bang yo yu kandidat jongi ha kan election ke pemerintah hang ne so yo konstitusi banu penslam kajuan jongi menta hang ne kamde banwan ban batai ya kikam joka politics joka soyo konstitusi mapi kitrai baki nong sosnong joka soyo konstitusi pitip khamha ya ki no kita ki kandidat ki barieng ya kun ha kane election ke pemerintah delem le ta ka badkong ka baar kalong pitip no yo no kandidat papinai ke kersan ha kane ka election ke pemerintah gi ki bawan le sebar lawan kular ya ki kular pamlalo ru tamadala election de gimya poisho ko susi jobi andre utrai joka kam bapu bolongkan ini jobi unkren hakane ke janbiet bad lada don kedu ke kam hadin ke election lu kamot pila ba yekendo yelau jong brio gayo i tangane gawe hasoyong konstitusi hakane ke election ke pemerintah kene ke election ke pemerintah kene election ke compare na ki election baro bad balai ba kene election lahap ban pensengeno ban bu pan dakawai ke tarik ban ailan ya kapati dipi bakan bu da wei padu kandidat gamar kadon ke jingklar kendit jong kandidat jong parti i mahe SDR lindo karalong ke jintu ko baklaw yagi yung parti nga kuapan ang hangni balada ya tabut hakatu kasni arpin yo tari ubrai ba bat ba balada yo ya kya eki bod aka artari ngam don jing artaten kendiat ru ba ka sayong balai ba kanumpur ya ka UDP ngidon kajing sos guys ba kajing sos camp ba ka UDP kan job ya kali election ke badap na soyo konstitusi hendrai ngakwa banong ke baro kilong jupriya berjero ngimla ban bu ke jikeli ngakwa banong hangni bakane election hangane ketiga pemerintah don ke kawai kepada kong kalong kipat ba jong ka soyo konstitusi kin ai ya ka buat ke joki ha ka mensim jong ke sulam ba ka mensim jong ke dinsiu kalian ya ki baro iba SDR lindo pom kuai doble ilale haba akapo bilong kum udong mikmat
jong kasoyong konstruksi kata kene kawan ko kamu aku abanong ni nama kidan sibun kiba persang banyak keren election senai setai ban ong bahana kata kabus mong senai kam try kam area kajai bengriu kasi jongi kare kajai bengriu tibriu tublay kare kajai bengriu kabatip mansungo ya kibriu kibaya ba kam tam dapat kita kelat nak pete ndai ya kibriu kibam laban try kam wala kapom kedang emru kikertai no ndai ka soyong konstruksi hagale ka kenti ko momenta nga tip syai baki paipa kikwa wan ai ya kabut ka joki la ka mensim jong ka jing sulam ba ka mensim jong ka sing kuliang nga kwa ba ni tu ipi don wel porlok na po ko ka yin jong kinok kesan jong na mayang konstruksi but bangale adin mo tabur artare abangale taka silong ano mi tu namar yok yat be kini nong persa jopi mo ano mi tu ta udah bukan songkha hang ni hasoyong konstruksi bahwa bukan songkha ni ngali akan takayeng baca waklat beliau utau polok sukan lah keren hingga untuk musuh songkha sini uang wadeng gi yang te hakayeng jungi kidon live pusau bot baru live pusau bot gila juadan bad mahe hadu suak arja karpra hadin ka arja karpra ngim sembilan su henry hakane election ko momenta kawala pemulai katri ka utmai wong arpo mot nakini ki live pusau gila dap sim ya karai ban ai ke dikesan ya wako baru dia tu yang awam ni uang ba kadi kesin baka kelimat haka jingim jungi bangin siu keliang daga min siu keliang solem ya ki kam mabha bai ba SDR lindo ila le ya ka yeng kasam ya ka konsulsi nawang nginum yosu kum kani tagalar ka kawu haki puar berman nang ta susuwang ki arpo mo ngilan jit nama ngam kuah ban penhe teng am nama kanjin dalaong boro le somut mo ndai ngam semua makani ka sisa arpo mo tambah uang ba nginda alai pai nang ni te kanal poi se thabuat te trai janwar ko injolut kata galong kajin klan jo tau rang ba ban ngam kuah ba tholut nama boro kiwi ki tie kendu jonga kibo bulun ba kibo ngai kendu hagan ne kadong katan jongpi joka soilo konstruksi kada golong ngani nang mairang konstruksi bakari ke soilo konstruksi baba tapi bilang semlin ngilong markat ka konstruksi mairang masoyong ngakua banao ne por bai ba SDR lindo bangkuai hadua ruble ilan no senyang haka election jonga nang tayo mairang konstruksi balesi ngalamanong kisis pak san lagi buat ibang atam kilalong kita gibuat ibadah kalian jongi ila no senyang sakajing jonga hakane keju kapur aku abanong ngaru ngakwa ban siu kalian ya kae ke bai mahedon ila ya rob bai no senyang sanga ngaru ngano senyang bonsa ya kae ke bai le kabut teromlon ndrengalit nakawi ka jaka asmi jaka banyak weri ki parlok ban bersai halo kinorem kiwana kalian jongi kung ka party ngimuan ang ni ban suya pensongsit ngimuan ang ni ban suya pensat pulmar ndreng iwan halo kanorem joka party dipi kata kanorem kamanukong kabana kalian jongpi kung kasoyong konstruksi pikwa ya kawan ai ya kibu jongpi da ka bensim jong jing solam bat ka bensim jong ka jing siu kaliang ya ki kam ba bai ma medon ilale ha ka por bai long
kumu MLA kabaar Pak ko mga kuha ba nang kasoyong konstitusi kan ay kay titusan haga di kelema da kamelsim joga jini kamelsim kaba ukadini joka ulalong mobiang pura but kamelsim joga jinton ya kay sania haw madini jongi ubapo uba sensar uparoy lindo denum deh haba jil iki kandidat mendai berla tak siliang kadang kemensiam jo kajing solam kemensiam jo kajing siap kaliang naga benta imayadon mendai haka juga kopor kadang kemensiam jo kinong soyong kabalong kemensiam jo kajing kemensiam jo kajing sanya bat kemensiam jo kajing biang jo kajing kemobiang pura naga liang jong ubah po naga tagadao nakuha ba na yung biyang ni Nado o Harajar Arfu kalay kedua yung mapulong nakuha ba niya le naka-party UDP atong por bayadan ng imo o mga araw nakuha manpilkre nakubenta ka-election Arjar Pulay di mo kasyong hapi bat ukunyi yung pi hey kapapi pidei ya kabandon ke dia suto jumon ge baro iwandur kalau long ke jindu jongi ye ba esya kalau long ke jindu ubreu belong MLA lagi pau hoslet ulalon sibon ke experience ulalon sibon ke jingnang jilte hakabane baka politics baka jing sensya pa ba ngai nasomono kajik klan no jungi ngayo pat bansay yung priyo na kayen hoy dalbong ibubo kajing kali balay batang na kate kayen don ibub haga po election ban persang ban berbi banyalam baklay pa ba balay tang na kayen kadai laram don bobiang kadai tenre ngidon te ngidon nukan ini so tertela kamjurong ayanga tamar na betal lama pop ngidon yung kandidat bat kaparti UDP kakuha ba nang haka na kapor bomday batang uday kod persa yung mga STR no hindi ngilapit bar ngilabisap ha bololong bobit bar ngalayi matalay taligitem kalau orang mana yang lain lagi tem, mentang kalau besar. Ngalai buat assembly dan kami hukum kino mihmat. Nasoyong ngai ke parti ngilajit ia biang baru bobet pelan. Kasyong api kipat ba jom kasoyong kasong. Nangis kan bagai jinuan topi yang ni apa orang sekian kamiting jong tadi ke area Burokawai. Kalau long sisa kaya coba ngamlawan mudur, kan ni piawan. Kemudian ya kemensim, jong kajing kuat ban ay kajing kersan, ya bukan dia jong ni. Dan kiwa persiang ban matai. Abang ala keren sisin, harga jingelang, harga posoyong, harga segi ba ay tiket. Nama gayo so badan kibakaran cerung seneng kiong baga parti UDP karena rumno saka parti saka wei pak parti badan sorka ngi mentang idang don laka jok parti bad nakatao hasoyong konsorsi don reward ki kandidat wei kandidat na UDP NPP HSBDP bad waro ini ki parti ngidon lagi jong ki kandidat ngiyete sudrop lang nado ke election kawaladap Arajal Kartra hadin mangirajok ngire sudrop lang banyak tahu yang sorka hakan ni keganti jo momentaro kalau hakan jo kasur ngire sudrop lang banyak tahu yang sorka ban ngiru ke UDP ngidon hakan sorka umde bersutu bakla ada kowe dan rei kai ke mga yui
Bapo soyong konstruksi ngai ikat nang migis ni kajikan mau selection dari wigi parti ngai ila ya keren sakai haja kawan keren ya kakam padba pilong ujai tinggal kumno compare ngelo keju hakam sisa padba ngai tentang like kita sekam kibom level kita nakalian jungi Hasil hukum kini ki platform, taman yo mania platform, one piece, kawang lah kawang. Kat sebab tim tahu. Ngai kalau fair hadu tata, ngai kerpat tangga UDP, tongi delong ustiar bah. Kumbo pijakan bas poros kata, ye jai kuta. Kami sim, jauh jing suret. Kami sim, jauh jing gipat ba kadang kam nakaliang jong ki nongkit kam jong parti kadang kam nakaliang jong kandidat bang eskem baka di election ng pemerintah ka soyong konstruksi kan num bakla batal ay ketiksan upurai mahe SDR indo hakasin kawanin kong tam jong ka political career yui ile na parti rulong Arslam mensuah arjar arpuai sedang arpuai iwan yang kendo ya na yang padeng kalau ada kapor ya mengantai no syaka regional party okay ibu pelong yo ngalamar kalau ada kapor ya na mengantai syaka regional party Priang no ya Syaga Parti Joka UDP Dong mahe Nakalian juga Najab nakajing sokumen ke Bakrawe Najab nakajing sokumen ke Bakrawe Wan priang nyepi Syaga Parti UDP Gila angnun Aduh kata-kata Bayi mahe don indung Syaga Parti UDP Wadai yang kata Swika Jong i House name Arjar Arpo Ba Imaedon Isarung Sendon Saka Parti UDP Kando kalolong ke Cingkemen Buat balai Pemai Iwan Bandrung Saka Parti Regional Buat Saka Parti UDP Kata kalong ke Cingkeli Pigi buat ba lawan nyelam sedih bercetai mereka mau orang ba ubalai bahan adong sedong Ukraina gini gentin suawan pelat negara partai balai lamar utip kambah mau bemat ngaiskam bakum ka konstitusi kita kisin kigentin kibaw lakren haman ki election campaign kajing pengkrejui suaba ni kala ngaiskam pinsyong do pinsyong nongrem ya kita gentin kijogi kibadai naga benta kajing mentoy jong pigong kinong sosnong jong ka konstitusi hangme hapor sayong Walim simsyo kapor kandidat dan malkren na syuan maniawer na kapor kum kajing pensip pensengain kum kajing amin sim yung kandidat yung bar kum kajing don lukat parti kita persan jaga parti dado ka circle ado ki unit na wan hakan na kapor lukat bar kini nong yalam jaga parti maniawer epi sobha daga jing suret namun daga jing soe gila don lang sorga Andai dah kabel sim jangan je surat ikerpat ya ka way pa ka way ka port ka kordo joki sobha but ai ke kesan ia bawa bukan but haga jo ka poru haga jo ka por ya welam mi ki baying basam joki ya welam mi ki parlok parjo joki ya welam mi ki parlok joka donga than joki buat ka joka konstitusi oper kenal akan election Nasiwa semua menolak anda kalau di sisa, nala semua katakan jika thong, kajik terpuri aku bakaran mana manure nang na fokus konstitusi jopi. Pitip kamau pi, mano bawan terwa, mano bawan ay.
hato ta soyong konsulsi kan hapno hakita ki egi ki ba ka election ki wan ye ki jitarwa ki balai bujal ki bolong ka jil pun podor yang i kum ka jai bereu ane galong ka burum joka konsulsi ke jopi ngang scam bapin kan tat ye ki hukum kita bapin ni berailat ye kita ban long nong sensar joka de konsulsi ke jopi ndai pin pet ye ki noyalam ki ba pet ki ba i ki ba jmo ya ki paiba ki ba de ba ya khamta hemba aga si pautare bapi let segi jaga terbut lekat ki parlo ki parjon jopi wal bapi sonyu tu budam ha persya tadur jangka bom ubelai simone ubelai tu pu ye baro